дилрабо самадова раҳбари дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ мегӯяд ҳодисаҳои мудҳиши марги сарбозон дар артиш бояд ҳамаҷониба тафтиш шаванд ва шаффофияти ин тафтишот бояд барои ҷомеа ва матбуот таъмин карда шавад. Дар як суҳбате бо дилрабо самадова ки солиёни дароз бо ҳимояти ҳуқуқи сарбозон машғул аст, пурсидам оё расонаӣ шудани марги 3 сарбоз дар артиш дар давоми 2 ҳафтаи маъракаи даъват омори оддӣ аст ва ё воқеан ҳам як ҳодисаи ногаҳонӣ? умуман бояд ина қайд кунем, ки имрӯзҳо шароити артиш беҳтар шуда истодааст. Ин қобили қайд аст, қобили қабул аст ва дастрасӣ ба қисмҳои ҳарбӣ аз тарафи ҳам волидайн, ҳам мутахассисон, ҳуқуқшиносон назар ба солҳои пештара зиёдтар шуда истодааст. Албатта ин хашмовар аст. Мо дар ҳайрат будем, чаро аллакай дар 2 ҳафта 3 ҳафтаи аввали хизмат 2 сарбоз ё 3 сарбоз бо ҳар хел сабабҳо ба марг расиданд. Ина бояд қайд кунем, ки умуман аз ҷиҳати равонӣ, аз ҷиҳати психологӣ қисми ҳарбӣ ин дигар олам аст, дигар дунё аст. Бояд сарбозонро пешакӣ ба ин ҳаёти нав омода кунад. Чунки аллакай унҷа реҷаи рӯз дигар аст, режима, муносибат дигар аст. Вай дар иҳотаи оила модар, зан, фарзанд, падар нест. Сару либос нав мешавад, хӯрок нав мешавад, номи сарбоз нав мешавад, сарбоз мешавад нома. Ҳама баробар як хел мешаванд. Як муҳити дигар, як дунёи дигар аст. Дунёи мардонавиам мегӯянд, лекин вай дунё хеле талаботҳои зиёд дораду мушкилоти зиёд дорад. Барои ҳамин ҳам сарбозон 3 моҳи аввал стодневка мегӯянд. 100 рӯз онҳо дар карантин, 100 рӯз онҳо дар омӯзиш, дар одаткунӣ ба ин дунёи нав мебошанд, қоидаҳои нав, талаботҳои нав мебошад. Барои ҳамин 100 рӯзи аввал бояд ки аҳамияти махсус дода шавад, ки сарбозон чунки дар пеш 2 сол астанд, масалан 2 соли зиёд аст, қариб ки 800 рӯз дар пеш аст. Онҳо рӯ афтода нашаванд, ки ояндашон ҳамихел мушкил мешавад. рӯзҳои аввале ки сарбозҳо ба қисмҳои ҳарбӣ мераванду ҷойгир мешаванду якум дастрас мешаванд телефони мобилӣ, аксарияти онҳо занг зада ба хонаводаашон мепурсанд, ки мешавад ки маро ҷавоб гиранд, мешавад ки маро ба наздиктари хона перевод гиранд, ки гузаронанд. Чунки ин рӯзҳои мушкил аст ва онҳо роҳи озод шудану роҳи дур шудан аз ин мушкилотҳоро мекобанд. Яъне рӯҳан онҳо омода нестанд ва бояд ки албатта қисмҳои ҳарбӣ онҳоро омода ҳам мекунанд албаттаю, лекин бо бисёртар бояд ки аҳамият диҳанд. Мо ҳамавақт маслиҳат медиҳем, ки ба қисмҳои ҳарбӣ албатта бояд ки равоншиносо бошаду аз ҷумла ин равоншиносон зан бошанд. Чунки зан, меҳр, модар ҳамчун як ҷиҳати рӯҳиян омода кардани сарбозон ба ҳамин қисми ҳарбӣ ёрдам карда метавонад. Лекин агар қисмҳои ҳарбӣ дур аз шаҳру навоӣ бошад, дар минтақаҳои кӯҳӣ бошад, албатта равоншинос занро ҳам дар ин ҷойҳо таъмин кардан мушкил мешавад. нисбати ин парвандаҳое ки ин ҳолатҳое ки шуд, албатта бояд ки мақомотҳо ҳозир аллакай пас аз он ки ин фоҷиа рух дод, тафтишоти пурра ҳамаҷониба гузаронида шаванд. Ягон шубҳае ки дар ҷомеа боқӣ мемонад ё ки дар дили волидайн ҳаст, аҳли оила аст, бояд ки аз байн бурда шавад ва натиҷаи тафтишот бояд ки ба ҷомеа дастрас бошад. Чунки гирди ин ин фоҷиа аллакай бисёр гап, бисёр шубҳа, бисёр суханҳое ки мумкин аксарияташон ба ҳақиқат умуман наздик нестанд, паҳн шуда истодааст ва бояд ки ҳатман мақомотҳо тарафдор бошанд, ки ҳақиқатро кушоянд, ягон чи пинҳон накунанд. Чунки агар пинҳон кунанд, бо овозаю гапу тарс зиёд мешавад. ва бояд ки ин мурофиаҳо ҳамчун мурофиаҳои намунавӣ кушода гузаронида шаванд, дастрасии ҷомеа, васоити ахбори омма, волидайн таъмин карда шавад ба ҳамаи маводҳои ин парвандаҳо. ва боз бояд чия қайд кунам, новобаста аз он ки чӣ хел хулоса мешавад. Масалан, дар ҳақиқат ин сарбозон худкушӣ карданд, дар дохили қисми ҳарбӣ худкушӣ карданд, онҳоро то ба худкушӣ расонданд, чунки дар ҷомеаи мо зиёд мебинем, ҳатто аҳли оила метавонад ки аҳли оилаи худро ба худкушӣ расонанд. Мумкин ки онҳо маҷбур аз тарс, аз намедонам аз ягон сабаб, инро ҳам бояд ки пурра таҳқиқот гузаронанд, ки агар ягон масъалаи ё ин ки ҳолати ба худкушӣ расонидани ин сарбозон бошад, ин нафарон ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Новобаста аз он
باید که در همه وقت در قسم‌های حربی یک افسرانی مقرر جوابگری و می باشند. آنها جوابگری برای بی‌خطری سربازان جواب می‌دهند، عهده‌دار می‌باشند و قلعه‌دار کرده شدند. باید که همون نفرانی که در وقتی کاری آنها همین فاجعه ها رخ داده است، باید که به جوابگری انتظامی یا اینکه حربی یا اینکه جنایی یا مأموری کشیده شوند، چون که آنها باید که نظارت میکردند که این فاجعه ها راه نیابند. سوال دیگرم این بود که چرا با وجود این که سالهای آخر تلاش‌های مبارزه با خشونت و مهترسالاری در ارتش بیشتر شده و همه روزه دربارش صحبت می شود، بدرفتاری و فاجعه کم نمی شود؟ آیا کم نمی شود یا زیاد نمی شود؟ ما آماری دقیق نداریم، چون که آمار مخفی است. بسیاری پرونده هایی که سود اولی آمار میبرارد، مثلا ما رقم ها رو میبینیم لیکن داخل همون پرونده ها نه همه وقت ما دسترسی داریم. ما پورا گفته نمیتونیم که زیاد می شود یا کم می شود. یک چه گفته میتونم که مراجعت زیاد شده ایستاده است. ممکن پیشتر آدمان باوری نداشتند و کمتر مراجعت میکردن، البته امروز باوری پیدا کردن، البته حقوق خود را میدونند، طلب میکنند و میخواهند که عدالت برپا شود و باوری بر ما دارند، باوری به مقامات های دولتی دارند و طلبات زیاد شده ایستاده است. لیکن در حقیقت مراجعت زیاد شده است. جوانان پیشکی آمادگی میبینند، حقوق خود را میآموزند، والدین آمده با ما شناس شده، یک مسئولیت حس کرده حقوق خود را میآموزند و آمادگی میبینند. برای همین هم میگویم که وقتی که آنها پیشکی آمده از ما مصلحت میپرسند، بعد میروند به قسمت حربی، الکی بعد یک هفته 10 روز 12 روز زنگ زده میگویند که اینجا مشکل است، من میخوام که به نزدیکی خونم پیرواد شوم یا چخیک من از خدمت آزاد شوم، نمیخوام خدمت کنم چون که اینجا مشکل است. یعنی آنها یک تو رفتن دیلگرم بودند و یکم روزهایی که علاقه دیگر حیات که دوچار میشوند دیلگرمیشون کم شده ایستاده است. گفتم ممکن نیست که یگان مقامات ها تفتیشات نمیگذارند. قریب که 95% همه شکایت ها و مراجعات ها درباره آن که سربازان با مناسبت بیرحمانه دشنام دچار میشوند در قسم حربی، اگر شکایت کنند پرونده جنایی آغاز می شود و من تحقیقات می شود و به جوابگیری کشته می شود. لیکن تو چی درجه مراجعت می کنند، پنهان می کنند، این همش باز زیر سوال می باشد و باید که ما این رو پنهان نداریم، مخفی نداریم، چون که این بی‌خطری دولتی ما است، این آبروی ارتشی ما است. و اگر ما خواهیم که جوانان با خواهش خود ناترسانه نگریخته به خدمت حربی روند، ناچار نه اگر روند، باید که همین مسئله ها رو باید که کشاد ما در جامعه بررسی کنیم. از دلربا پرسیدم تا کجا وقتهای آخر مراجعت ها از قانون شکنی یا بدرفتاری در ارتش به دفتر آزادی های شهروندی زیاد است؟ مراجعت به ما مثلا ماهی اپریل و ماهی مارس، من چی باید اینجا گفته گذارم، ماهی دعوت بهارانه عموما مشکلات زیاد دارد، چون که اکثریت دعوت شونده ها این دانشجویان هستند. آنها از کرسی دانشجویی پوره یک باره به قسم حربی فرستاده می شوند. حتی برای آنکه آنها رو به قسم حربی فرستند، به خدمت حربی امتحان های آنها رو پیشکی از آنها میگیرند. آنها مثلا ماه اپریل دانشجوی بودند، گالستوک کرته سفید در دانشجویی در آزادی، یک مهلتی یک وقتی نه خوشبختی یا دیپلم رو نگرفته، یک باره از همون دوران دانشگاه از امتحانی بهارانه راست به قسم حربی میروند. آنها یک وقت، یک امکانیت، یک چطور میگم فرصت ندارند که به خدمت حربی روحاً آماده شوند، خیر و خوش کنند با والدین. مثلا بسیاری دانشجویانی که در ما آمده میخوان عیناً همین است، یا میبینند که میگن که من به دست روز به خدمت میروم، چون که به دانشگاه آمدن بعد ما روزی که امتحانی ختم کننده رو میسپاریم، ما رو راست به خدمت حربی میبرن. از این جهت دعوتی بهارانه تیز بود میشود. اصلا ما شاهد گشتیم که یکم ماهی دعوت البته نقشه پر کردن، لیکن صفت سرباز، صفت دعوت شونده آیا و روحاً آماده است که به خدمت حربی رفته خدمت کند، این زیر سوال کلام من میگذارم.
باید که به همین اهمیت داده شود. بکوره پیشتر مثلا تا ماه ایون نبود ختم کنی امتحان دولتی میسپارید، دیپلم کاری دیپلمی رو حمایت میکنید، یک تابستان فرصت دارید و که تیر ماه به خدمت حربی میرفتید. لیکن حالا و از بس که جوانان پاش میشوند به مهاجرت میروند، پنهان میشوند، میگریزند راست گپ از خدمت حربی. برای همین کمیسریت های حربی از همون داخل دانشگاه آنها رو گرفته به خدمت حربی میبرند و این هم یک برای اجرا کردن نقشه یک آسانی باشد، لیکن برای خودی دعوت شونده یک مشکلی بزرگ است. برای همین هم من میخواستم که به این هم اهمیت داده شود، چونکه امین هم میتواند که اساس برای رو افتاده شده به هر راه، به هر یک جنایت، به هر خیل کردارها دست دادن سربازان نو گردد. با سپاس از دلرباس احمد و رهبری دفتر آزادی‌های شهروندی که در رابطه با خشونت در ارتش تاجیکستان صحبت میکرد.